Leanhese Compañía Anónima te presenta De Frente, Culupe. Televidente, boa noite. Bom-vindo um dia mais junto conosco em outra edição de Frente Culupe. Paz e bendição em cada casa e família que está sintonizando-nos a noite. A noite, televidente, nós acorre um tema de corte popular, o qual me pensa que o Hopi gente lo vai mirar na mesa de enje. E também se me trece a um tremendo equipo para nós muda de vai guerra de los sexos, ou veja quando bisa me basta tempo que passa, cultura e tema não que nós estava te gusta, lupa está vindo com não. Pero me dice, no, a ver, mi también vine a trover para sobre que ahora nos mira todo lo cual no está pasando rondinos desde el plano personal, familiar, laboral, político, a nivel de pareja, a nivel de nuestra iglesia, etcétera. Nos está punto, nos me está de contin tanto gente con problema de jalusia. E tá pensando não sabia saber e tema de noite nossa terceira maneira me avisava acaba titular de contin tanto gente e luz está cá na ronda. Então, um dia mais com sua presença, minha última, Encho Henrique, sobre o Encho que não, amigo neta maneira, amigo me ponche, denzei, está com outro, Encho Henrique é protagonista do programa Quarentena na televisão direct, programa se não gostar e também está conhecido comediante. Encho, boa noite, bom minuto conosco. Boa noite, Lupe, boa noite na televidente, nos sintonizamos, não dá aqui para poter trovar dentro do novo 2024 nós temos Sende. Ah, mas a nós vai imitar Hollands. Ja, we gaan gewoon de dingen ja, Nederlands spreken, we spreken Nederlands gewoon. Ja. Mas de Angel, nossa grande amiga, minha mãe também, Cíntia Martina. Cíntia é atriz, comediante, também apresentadora de One Woman Show para evento privado e público e protagonista também de Quarentena Humorística. Cíntia? Boa noite, Lupe. Para mim é um honor e um prazer de ter um dia mais no programa. Me saco bom a hora que vou televidente estão. Tem um programa na clavata guarda. Sabe, o programa começa depois bom nós está bem, que menos está Desenho nossa coisa. Depois bom traz bom, vou do uma está bem, que menos. Exato. Nós está tu que tu bem, nós está exato. E a ver nós também na holandês também, Nederlands. Ja, maar begrijp zo iets. Maar vandaag lopen wordt het tolk. Ja? Ja, vandaag. Zal proberen. Ja, begrijpen. Ja, begrijpen. E banda de Cíntia, nós temos o senhor Menivo González, Ivo Positivo, maneira culturante com você. Quem está de profissão, peluqueiro, estilista. Ivo, boa noite, bom vir um dia mais junto conosco. Boa noite, Lupe, boa noite, televidente. Boa noite, então, um honor para mim que está sentado Encho, Cynthia e Melinda. Die komen dan weer aan Melinda zien. Omdat Melinda gaat met ons discussiëren vanavond in het Nederlands. Ja, zeker. Praat Nederlands met me. Nou, dan gaan we het doen in het Nederlands, hè, Melinda. Welkom. Dank je, Lucy. Bom binnen. Dank je. E junto conosco, maneira já, Ivo me apresentava com a senhora Melinda Smith. Quando foi de 2001, está vindo com o sol depois que ela ganha reina de carnaval na Rotterdam, na Holanda, como promove muita mulher branco e tempo aí. Ela vinha e tempo com 20 pessoas de Holanda para vir celebrar aqui junto com nós nosso carnaval. E na Holanda estava tratando um caso mortuário na Monuta, pero para problema de saúde não por assim, mas agora que está mais íntima amiga de outro palimuento também de um caso mortuário que é a senhora Cris Henriques, na quem nós que aproveitar para mandar forte saludo. A Melinda, welcome, Leons. Dank je, Lupe. Bom vir junto conosco. Dank je, Lucy. Bota Mirelle Hope e vou de com. Nou, maar Te quero você, sim. Nou, maar dan ik ben in mortuario met die waren, toen in een moerie. Ik heb gezegd, je moet oppassen. Ja, ik maak geen grap met jou. Ja, de kost. Pero lá nós vamos passar agora aqui para a primeira pergunta comigo para nós invitados na televisão, professora, me está sentindo de maneira que tem algum problema entre a e Melinda? Nou, absoluut niet.
Vind je Nee, je hoor. goed naast hem, Melinda? Ja, prima. Ja hoor. Wat ga je douche, Melinda? Wat zeg je? Est dat douche? Lekker. Zie. Lekker nee, hè? Lekker ding. Ja. Oh, ja. Ja. Lekker reep chocola, hè? Ja, I like chocolade. Ja. Ja. Ik wil alleen die chocolade. Ja, toch? Moet een beetje smaak zitten en Ja. spicy zijn, toch? Yes, yes. Preparava para né? Para lá, me começar com Encho. Encho, de como te quer que tem tanto gente tacana rond que tá jaloers. Waarom denk je, Melinda, dat zoveel mensen rondlopen die jaloers zijn? Dat is de vraag, oké? Dus dezelfde vraag voor iedereen, ja? Bossa, Lupe, porta mi pensamento tá é medo, não? Bom, né? É medo, nesse sentido. Basta? Een beetje of we moeten Nederlands praten? Doe maar. Doe maar, ja. Ja, doe maar. Voor die mensen daar in thuis bezig als te kijken. Ik denk dat ze een beetje bang van de mensen, weet je. Als je iets hebt en je wil het kwijt, weet je. En je wil een beetje beschermen. Daarom, ik. Dat is mijn mening, hè. Dit is mijn mening. Ik denk dat jaloezie komt door bang te zijn. Want je bent bezig met Cynthia, maar je wil niet dat je Cynthia kwijt, weet je? Dat iemand anders wil Cynthia, weet je? Dat is mijn opinie. Jouw opinie, jouw mening. Mijn mening. Mijn mening. Jouw mening. Dus dat Cynthia, kan. ja, dali ano pa bemento mami? Mita keren toch, Timbia. Jaloezie, tien oren dat binnen die onzekerheid. Zie, wacht. Mita bisa, zie, wat onzeker, wat weer jaloers. Zie. Onzeker dat een medo, no? Zie, Medo, inseguridade. sim, Medo tot medo. een kost, Encho. Medo tot De medo, me que perder, bro. Então vamos sair a luz. Eu vou aí fazer antes de novo. Eu vou fazer Nee. Jaloezie is een ziekte. Nee. Jaloezie is gewoon een ziekte. Ora wat onzeker, wat weer jaloers. Sim. Porque se você tem confiança, por exemplo, de uma pareja, mas na hora que vai um chance com ela, né? Então, ora é de mesmo, vamos dizer, é segurança de mostrar em relação. Fora, mas não tem segurança, mas não tem zekerheid, de momento, nem lo que você está bezig com ele, de mostrar, sowieso é jaloezie também. Se você tem seguro de momento, você tem seguro de lo que você está bezig com ele, de mostrar em relação, não está bem jaloezie. Jaloezie é uma parte. É humano, sim, é porta humano, sim, passou uma... Logicamente, que me Jaloezie is gewoon een ziekte. En dan ben je Luister, ziekte. stel je voor, na 10 jaar met Melinda. Denk je dat ik nog steeds jaloers moet zijn? We hebben een relatie van 10 jaar. We kennen elkaar zo goed al. Moet ik toch jaloers nog zijn? Maar oké, laten we even eerlijk zijn. En je weet wat je aan mij hebt. Nee, je weet wat je En die donkere... ik weet wat ik aan jou heb. Luister, je weet wat die donkere mannen toch doen? Nee. Wat doen ze? Jawel, ze hebben toch Niet allemaal die alle buitenvrouw? donkere mannen zijn hetzelfde. Ivo, pas een keer. Ja, die donkere mannen hebben de grote dingen. Die jaloezie is onzekerheid, absoluut. Maar niet alle donkere mannen zijn hetzelfde. De blanke vrouwen zijn ook gevaarlijk. Daar ben ik echt van mening. Omdat, kijk, toen ik jong was, had ik van alles en nog wat geprobeerd. Nu, op mijn leeftijd, Dan wil je rust. Pero jaloezie não está bem de pareja só, está bem dentro cos, porque Ja. a mim Egoísta também, egoísta. Egoísta também. Di con egoísta, Encho. Mas o mami la lupe com um programa. Mi também que tem um programa de lupe, pero mi te llega, né? Eu te vira já luz, como tu sou lupe, tem. Pero por baba wakiko Egoísta também tem um rol de egoísta, sabe? Sim. Egoísta. Niente egoísmo, Sì. egoísmo, Sì, exactamente. Cintia come un peluco nuovo quando mi compré, mi ia luz, mas o Cintia vai um peluco Oh, nuovo. não, porque aqui está haciendo bem peluca novo, pero por estava tendo luz também para ser peluca para sempre é bom. Sim, Você imagina um ele é menino mulher egoísta. que cara diva aqui, que peluca de me vestir, então vai. Bota conta, vamos Maar ver. wat vind jij egoïsten, man? Huh? Egoïstas alleen, weet je, daarom wat. Luister, egoïsta, dat is een soort van bang. Ten eerste. En tweede, En maar bang voor wat? voor kwijtraken. Ai, nou joh. Je hebt een lekker... Ik lekker zeg altijd, kunnen ze beter gaan? Ga. ja, No problem. praten is praten. Praten is no. praten. Je hebt een lekkere zoete ding. Ja, maar er zijn er genoeg. Ik ben bang voor de mieltjes. Niet te raken met een lekker ding. Ja, Dat is het. Weet Ja. je? Dat is Sim, het. bota comportável bom em teoria, em bij para outra formiga comer. No! Er- Mensen Maar- is maar- zo. Je krijgt alles, maar toch, je gaat iets
Stiekem proberen. Luister, als je een relatie... Luister, ik zeg jou één ding, hè. Die vrouwen, die zijn erger dan die mannen. Dat is Ja, ik één. weet het, ik weet het. En ik zeg altijd, wat die mannen kan ik 10 keer beter. Oké, Ik weet het, ik zie gewoon aan je Vrouwen doen dat gezicht altijd beter dan Ja, vrouwen. zeker. dat je gevaarlijk bent. Ik zie aan je gezicht dat je gevaarlijk bent. Ik ben altijd heel gevaarlijk geweest. Kijk je maar ik wil ook rust, net als kijk je hem. met 4 ogen, in de Ben je 2 nog ogen, steeds maar 4 gevaarlijk? ogen. Nee, ik ben niet meer gevaarlijk. Oké. Nee, ik ben rustig. Doe Ja, maar rustig. natuurlijk. Dus Je hoeft nu niet bang te zijn. nu ben je Sarah dan? Ja, ik ben nu Sarah. Oké. Ja. Nog wel? Ben je rustig? Nee, ik denk het niet, joh. Agora, Kiko te coisa que te provoca jalousia, celos, o sea, Kiko propone, va a dar par de ejemplos agora, ¿no? Pero sempre tá coisa, bijvoorbeeld, gente vira jaloers na seu trabalho, bijvoorbeeld. Ja, dat trobe, dat hangt af in situatie. Met een je zijn te trappen lopen, zien dat je de 3 luna, zien dat de massaal de komt bij dat trobe, hangt af, zien dat die mappa bij de komen. Als je dat No, que hora é chupada com você, também com neta, mas por avançar mais, ele ia com o poder de sair. Pero por ta experiência que tem de trabalho, seu Sim, então, profissionalismo, Ura, tá, mas Aqui sim. tá, não vai a luz, é hora. Bom, né? Nunca vai ficar com o lope. Inseguridade. Nunca vai ficar com o lope. De repente, sim, já que tem net 3 luna, também ficar com o auto. Para quieto. E a cabine, você com, mas assim não goed in je vel. Eu digo, não atrás é coisa, prometo que sim já chega. Não, Se botar atrás goede bank. pero trobe, sim, já vai. Amigo botou rumang, amigo botou Se rumang. você trabalho bom, Amigo botou rumang, Ivo não sabe, Melina não sabe, não sabe rumang. Babini, como trador, que você tap com o auto, vai vir a trobe, não sabe, não sabe rumang. Babini, como trador, não sabe. Ah, maar Doesie, als je zeker bent van jezelf, dan hoef je er niet jaloers te zijn. Wat is een tibo jaloers, Melinda? Weet je waarom, Melinda? Onzekerheid, hè? Ik ga je een vraag stellen, Melinda. Is jaloezie een onzekerheid, minderwaardigheid, complex of een ziekte? Want hij Ik heeft denk gesproken inderdaad over die ziekte. onzekerheid en die minderwaardigheidscomplex. Ja, Ja. ik Als denk jij niet ook. lekker in jouw vel zit of niet goed in jouw vel zit, dan heb je daar last van. Ja, maar ik ben psychologen nooit zeggen jaloers dat het een geweest. ziekte Never is. nooit. Ik vind het een ziekte. Waarom vind jij dat ziekte? Ik vind het gewoon een Die ziekte. probleem is, Waarom? Sommige mensen die mama. hebben dat in zich. Die kunnen het niet loslaten. Nee, dat klopt. Dat klopt, ben Oké. ik met jou eens. Niet erbij maar Sommige mensen die leven gewoon om jaloers te zijn. Ja, Die oké. willen je leven een hel maken door jaloezie. Ja, maar om het nou echt een ziekte te noemen, Op kom welke on. gebied dan ook, sommige mensen die leven gewoon om jouw leven ziek te maken. Ja, maar Op dat is iets jaloeziegebied. anders, denk ik. En je gaat het zie je, meestal die onzeker komt van die gedrag van die vrouw. Isso sei. en zo, wat dan ben je moet in nee, wat rechten zeg die jij? pareja. No es de pareja, no estamos piano de general. Amigo, é jaloezie, Lupe, que menta jaloezie in het algemeen. In het algemeen. Mas começar por mim, estava indo por parte, mas Sim. começar a visa de trabalho. É próximo, Ok. tá? Na nível de família, de casa, com mama, tata e romana. Esse aí também, tá existindo jalousia? Claro. Né? Ok, mama está com, mama Lupe está com. Wak, ora bo haya maior, bota haya e mama. Ok, stel het in 3 uur. Turbo 3 uur nang, botin gustima igual. Anto reparti botin show boto 3 igual. Turbo 3, sita 3 kel que botin compra, boto compra 3, boto compra pessoa. 5 compra para 2 tanto. Claro. Hopi bia. Me no saco tiene de ser conscientemente, tiene de ser inconscientemente. Nada mal cria más que otro. Bota cria rabia sin sa tiki tiki de Inang- dos inang da- otro rumang na. Kung manyang pa sa manyang, nang kunang no por viva bom, nanti pa sombra nang no está com expressar é lo que comporta tu. Fora algo tu mama, mama. queda quieto. Bota vista nada, que me não pode Mama expressar também visa. tu mama também tu wak conta traiuna. Ja, ik wou ik net zeggen, soms heb je van die vrouwen, die maken kinderen met verschillende mannen. Is een probleem dat En dan gaan ze dat ene kind meer van houden van dat ene man. Ah, nee, maar dat kan niet. Dat is fout. Begrijp je wat ik Dat bedoel? kan niet. Ik heb een verhaal gelezen laatst van een dochter van 14 die zijn moeder heeft doodgestoken. Jezus, hé. Waarom? Omdat de moeder gaf dat ene kind van dat ene man meer aandacht dan die andere.
En zij werd jaloers. Pero el que la doneó su más atención que otro Ese- televisor. Ela mate mama. Sabe como é isso? Ela mate mama. Bota esse de foto, bota cria ella Lucy era bem Si vai em amber, Deus pega bolen outro amber, duna e nan Mesmo amor. é mesmo amor, é mesmo atenção. Não wak é amber no momento, wak Você diga boy nan. também. Me sabe que val com mama não tem nesse rende que tem yuku, mas nem bota vista diferente rende. Se é tata de mim uma grande, por exemplo, tá Ivo tá mais bom para Ivo também me interessa turcos para eu solo que e não tem se outro não tem no bom coração que me tive para mim eu sou me tive para dois mas ela não tá de mim. Pero outro não tá pensando minhas coisas. Por daqui quizás é outro de dois mas com Encho. Encho também mesmo. Ja. É só outro romance da mira que meu irmão outro sutado tu cope a mim não que essa cria galo junto assim. Y dime, mamá también, ¿no? Sí, esta que trata de quedar lo mío posible, que es un dietato, que está 13 Claro, cosas, é chiquito, outro que da mira. Claro, Até é quando era chupado. 13 anos. Dessa, bota lo qual que Ivo tá para dizer, agora, na nível de nós governantes, na despesa de break comercial, me quer para você para virar o sítio e jalusia que bota mira, quando bisa, na nível De governação. de regering, no? Bota mira. Jalusia, ok? Ja, televidente, nós estamos orados para cumprir com um par de compromissos com os anunciantes. Não disso saber com mais interessante tema, já vem noite de contem tanto jalusia, tacana, ronde, não sei, na nossa vida. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Lupe Reyes que invitado 30 con él en apasionante historia de su vida a través de su buque Desde el Exilio. Desde el Exilio, un buque escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, se esconde nada, su peligran, su logran, pero también su apasionan y luchan. Desde el Exilio, obtenible na Óptica Internacional, na Casco Aroé, delante de dos colegios, often telefonan 693-0863 o 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el Exilio, de Lupe Reyes. Si tu rendesa, cultura caminha de salta domina. Que melhor cobertura de rede não pra botar conecta. Com nos botim opção sem limitação. Data plans com valor heavy. Data bom caba, mas tá do nada. Data pra não acabar. Data bom caba, aqui bota ranha. Melhor valor pra você. Data bom caba, data pra não acabar. Digicel você acaba. Digicel, com data pra não acabar. Ei! Põe um piscão, mas cansa cabo. Aí sim, homem, me vai no mão. I want to be, 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 I want to be. Ponche Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leáñez y Compañía Anónima. É rap na videira aqui, não?
Tapalaga mi corno coisa importante. Pero o problema está com a homem da corno que é coisa importante. Promecos com opa que era dia assim, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade. Opa saco Vandis tem um Energy Card, antocuta mais ventajoso para o usuário. Com o card, você controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Sim, é importante. Lagami vai pagar para opa. Ah, um momento. Tarará! Opa que cita, negdo. Opa talagami conta inteira história acaba com... Miu, opa sempre cana sam com bandis. Pero opa me sticker da cor pen code assim. Ah, pen code, sim. Pen code. Además está más cerca de vos. Ron Corso, na Vandis, sempre bota mais. Hasi turismo de Bomes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Pinchel cercanos no swimming pool area e disfruta cada dia de um suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos, bem relax e passe cercanos. Para mais informação, contacta-nos. Ser nacionalista e assim turismo de bom mês país na Adonai Hotel Boutique, conceito executivo e familiar diferente nos Tawardabo. Televidente, viniendo back de nosso programa, ave com os temas de tanto gente está cana rond com jalur seis, ou seja, e me estava a querer fazer pergunta, me bisa worry, por mim nos vai bregar de parte de governante, não, mas bota mire coisa, não é, eu ouvi de político, não? Bota mire, nesse sentido um voorbeeld, me tá sentado aqui, que me sinto da ter carteira de limpeza, não? Em dado momento que me tem carteira de limpeza aqui, me tá sendo o qual que me estresse. Hen anda comentar, hen tá para pedir anjo só, então não botem assim também rádio, vai ver se comportar, anjo tem rasta, anjo toma cigarrilha, anjo bebe cerveja, que me tá começar a pique cosnanco, no tal caso, não tá na noite, então vou mirar também de nós políticos, me diz na nome agora aqui, pero bota mirar de nós políticos, atualmente está sucedendo hope. Hoor seguro. Net dat daar met een jaloezie. Ik denk dat de politicus natuurlijk hier in Nederland veel anders is dan hier. Hoezo? Ja, anders. In Nederland is anders. Want in Nederland ze verdelen die geld gewoon. Die geld stroom. Hier, als ik die geld heb, ik kijk wie geeft die geld. Lopen, Cynthia niet. Nee, maar die geld, ja luister. Kijk, we hebben natuurlijk nogal te maken gehad de laatste jaren met van allerhande toestanden. Ja. En daar verdwijnt gewoon in één keer zoveel miljoen. Niemand vraagt zichzelf af van meneer de jongen die heeft gelaten. Maar die problemen, dat zijn die structuren wat ze maken. Van Nederland is zo. Nederland steelt, iedereen krijgt een beetje. Daarom, als je steelt, iedereen krijgt een beetje. Je gaat niet denken, waar is het geld? Maar in Curaçao, als ik steel, maar ik geef niemand niks, dan is die probleem. Want als ik steel. Ja, dat is het verschil. Want Nederland steelt, maar ze geven die mensen de geld van zorgtoeslag, kinderbijslag, huurtoeslag. Ik geef die mensen iets. Maar hier ze stelen, maar je krijgt niks. Dat is wel eerlijk, ja. Ja, dat is het probleem. Als je stelt, je moet iets geven. Zakkenvullers noemen we dat. Ja, je moet iets geven, dat is het probleem. Daarom, als ik groot ben, als ik naar de... Misschien in Nederland doen ze stelen en mensen de mond snoeren. Ja. Hier stelen ze en ze snoeren niemand zijn mond. Dus daarvoor gaan ze jaloers zijn en jaloers worden en dan komen ze naar voren met allerlei toestanden. Que me encontro palavra você está pensando então com nós políticos na tuta hora. Sim, Lupe, sabe que estava mesmo da bandeira, eu andei lá cansado um tiki, so. Me que papa pero na minha popa. Pero que tá passa? What? Lupe tá mais claro de dia. E mal comigo queen. Zeg het in het Nederlands, kan ik je even Nee, als je bij mensen zo, als ik rustig praat, je kan wel begrijpen. Dus je moet ook leren. Want als je naar Colombia gaat, moet Nederlands, Spaans. leren. Als je naar Nederland. Dus je moet een beetje wennen.
En die Ah, de papiamento. papiamento. Mensen is niet moeilijk. Gewoon even rustig, Sim, even sim. wat rustig praten en gaan we staan. Tranquilo, Ok, ja. compreender. Ok, Ah, bisa no, bisa no. Lupe, sim, guarda, Lupe, guarda, é problema da cine aqui, guarda. Eu quero rustig praten. Ora, bo kwe, no? Também vou me ganhar número. Mas ganhar mil for em número, me que tá cheio do na Lupe. Ah, bom, a gente dá um número lá, um cochique. Como ganhar 3 milhões de número, não? Comigo, mas nada, deu meu, penso só. Vou meter aqui no rábia. Aí, lo que é bo blind nós, com algo, não importa quanto que você não sai algo. Também com o orgulho de horta, não escutar o volume. É que tu tá mas de é quase de sangue. Botinho tira um pida black comendo de boa come, para bobai coisa, como não tem nada, bobai de dentro. Que mente assim tá. Tem que chorar. Bobo tem que chorar, botinho de não algo, então nós botinho de nós algo, nós tá o bom que do não, o bom que ainda é dentro mais coeco. Ainda vai. Como mané? Então, que consejo porque do nana nos políticos, não? Do nosso cargo, do nosso curso. Tem mama solteiro, isso understand. Comissa isso mínimo loan, assim algo, torna bolbe. Tu biago, cada 2 semanas coach que bariba coente de na, nós tá dry. Pero não se pode generalizar, assim, porque não está tudo político, está corrupto. Sim, Lupe, que me dinâmica está trobe com o vaca. E mal botar assim algo, botar compartilhar, tá bom. Ora, assim algo, mas compartilhar, e não é problema mais grande, a maioria bia. Está de acordo com você, Cíntia? Ah, tu pode pôr, eu Lucita. Sim, ela Lucita bino. Está bino. Mas é forbe, bota dentro cai Lupe, não? Me tá com Lupe se eu muito, pero tu bia mas com mina, mas com papá me que uso. Me com papá Lupe, bota querer que Lupe tá queda contento. Está sendo com a gente tô comigo ali, sendo pero ora me tá com papá Lupe com porque e me diz, aqui nós tinha ué. Aqui te busca ué. Vamos maneira que me dá trobe é partimento. Tá bota com a Lucina também. Sim, não, como não mesmo da parte não tinha Luci. Não tem isso como, de como, me sabe dinheiro que tá compartilhando coisas, toca na daia, gente que daia Luci, sem vergonha, Tá pensando que chama a Luci zikte. Sim, que me. É uma maleza. Bota tudo na tua. Tem gente que tem maleza, tem a Luci denan que men, nem mais que bombo assim para não. E a luz que está sendo DJ e não por saque. Bota bisami ou bota puntran? Não, me está bisando. Não, me está bisando, você não está bisando em espanhol, dessa cabulla tem rollo, não? Gente não tem vida, baduna, sem, baduna, costo, só de costo depois, né, pro meu par, para alucinar, vira loma, pavo. A minha escola não está bisando. Ainda estranho, da mais família, tipo, com família. Exatamente. Eu vivia assim, Vicente vivia também com qualquer família, digo mesmo. Talvez é bom, está bom com o Vicente da Bisa, não? É para a família, não? Amor de família, bom de magridinha, lucida. Não me está dizendo, um me está para ajudar o outro. Nee, absoluut. En een familieliefde hoort geen jaloezie te zijn. Ja, maar het gebeurt wel. Ja? Ik luister, ik heb natuurlijk in die uitvaart gewerkt. En als je dan ziet, mensen zijn amper dood en ze beginnen al te vechten voor het geld. Hé, alsjeblieft zeg. Nee. A mim tá bem. De família portável, isso aqui tá passando. A maioria da família tem um biabo, tem aquele grupo. Tem mais sem que outro, então não dá chefe para outro. Que me a mim cozinha da prima, se pero sinta sua mama tem um bom trabalho. Minha mama não tem um bom trabalho. Então, bota mira sinta tem as taças novas para escola, cash nova para escola, telefone novo, então e não está pensando e a Lucia pode vir de família. Exatamente. En wat betreft de echtparen, wat denk je daarvan? Ja, ik heb natuurlijk best een wild leven gehad, om het zo maar te zeggen. En ik heb nogal wat gezien. En ik ben al 30 jaar vrijgezellig. Ik wilde alleen de lusten, niet de lasten. Zijn twee. Nou, we doen dat nog eens. Melinda is getrouwd met... Met wie? Melinda, als met wie? Met mezelf. Als die poes water wil geven, hoe gaat het daar? Die krijgt gewoon water hoor. No problem, stuur. 30 jaar vrijgezellig. Je hoeft maar te bellen, douchen en het is klaar toch? Ah, je hebt wel een te bellen. Ja, maar dat alleen. Als je wil, bel me. Nee, maar luister, je hoeft je hoofd maar buiten te steken. Je hebt een speelgoed in de kast. En iemand die gaat toch? Zegt ja, ik wil. Ik heb een man, ik heb een vrouw. Willis tussen 2 en 4. Je kan me bellen, je kan me appen.
Ik kom langs direct bij jou. Je kan me ook bel me. Ik kan meteen bel me. Vitabi. Ay, jouw mami. Pero eti mag, o sea, la cabeza es vrijgezel. Ja. Pero met een vrijgezel, eti mag je bel 1, 2, 3 temas. Me te puntrava um coisa, quem tem foto ora Melinda com heeft een speelgoed kastje thuis. Nee, ik hou niet van speelgoed. Zo, Nee. ze Als ik spelen wil, wil ik poppen. vlees. En ik wil geen speelgoed, geen plastic. 30 jaar vrijgezel. Ja? Pero di kono por. Nee, hij heeft een man van uit zijn bureau, uit zijn kracht. Zij is toch geen kakkerlak? Uit zijn kracht. Bepalen hoe lang je werkt, weet je. 1 maand, 2 maanden, bepaal die contract. Oh, je hebt een uitzendkracht. Ja. Nee. Hoe lang nu? Die van jou, hoe lang aan duurt het werk? het? Pero no saben ya los tipos saben ni pente. I know, zie. Dat kon je jaloers zijn. Maar dat jij gewoon net zeggen, heeft niks met jaloezie te Doe jij maken. jaloers? No, mi Ja, ja, weet je? Zie je? Want Zie je je? hebt iemand Nee, aan de bellen. Jij hebt iemand aan de Dat bellen. is niet gericht op jou. Nee, laat haar maar rust. Ate. A ver, já. Agora, quem tem foto? Me dá essa pergunta. Quem tem foto ora com o nascimento de Yalursa começar? É homem ou é mulher? Bisame. Quem tem fout? Ora com o nascimento de Yalursa, nível de pareja, tá começar. É homem ou é mulher? Dependendo. Quem me sabe, a mim, de experiência, senhora, nós somos do de cachorro. Que me é muito assim, de observar, lagabo, se você cachorro, agora, você tem que luci, aguentar dura dentro. Antes assim, de pensar, se te rebebe, não botar, a uva, te guarda conta se outro é luz. Mas o mulher, tá master de assim, a luz. Ninguém se gosta mal. Ei, para de quieto. Abo, tá se cospo, tá espontâneo, Kiko. Aí não me mandei a luz. Para quieto, eu. Ah, você pensa assim na Cíntia? Quem tá... Até lá papel. No, sí. Quem tá nascimento de Yalursa? É homem ou é mulher? Pero depende, a gente hombre, bastante hobby, bastante machismo que você não, você pode ser turcos, pero maneira gente mulher algo, você não tem que contener você em algo fácil. Não avisava que não tá assim. Ora como estão, se cos para nós virar a luz, ou piar nós passa de roupa, ou mais ali como estão. Você em a luz, se você não você assim, ou picos mesmo que você não tá querendo. Papi, agora estranho, que põe aqui. Quem mata curpa? Aham. Quem mata curpa? De que coisa tá? Sim. Baduna aí ficou assim? Baduna aí ficou assim? Papi como? Papel como? Die Hij is on. Hij is on, zie je? Van mij? Wat van mij? Van mij die ding. Die ding, welk ding? Die dingen, dan quando como que DJ? Die ding. Dingo, Het zijn allebei. dit en dit. Allebei. Van mij? No, Zeker. Na conta bem não, Lupe. Quando mais ginabo. Já tá começando. Quando vai lá com Lupe, então vou mirar Lupe, então vai cortar machete e banana, vou começar. Baduna machete koi. Como tu vai machete assim? Estava trabalhando de Hernando Luna. Sim. Hernando tem uma machete. Você que chega a casa, todo dia não é borja noite. É muito a casa, todo dia, fez o trabalho com o ator, inteira semana que ele é a casa, ator. Mata porque eu matei. Sim. Uma para querer 3 horas aí. Sempre pode ir com o ator. A hora de quando o ator vai chegar. Kiko, que man, tem certo quando tem a Você quem é homem tá? Você coi nos meses que de nosso sistema é que não mesmo assim, você? Dorgo na deve sempre bem brain me quer uma pergunta na bosta. Que com a promessa de assim ora é mira como é tá começar assim a luz. Que é por começar na verroar de essa tá para você dois pensar. Da bem break comercial e nós vem bem com isso. El vidente nossa passa para cumprir um par de compromisso com os anunciantes no disso cidade. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Look
Lupe Reyes que invitado Drenta con él en la apasionante historia de su vida a través de su buque Desde el Exilio. Desde el Exilio, un buque escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, se esconde nada, su peligran, su logran, pero también su apasionan y luchan. Desde el Exilio, obtenible na Óptica Internacional, na Casco Roé, delante de dos colegios, often telefonan 693-0863 o 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el Exilio, de Lupe Reyes. Si tu rendesa, cultura caminha digital tá domina. Que melhor cobertura de rede não pra botar conecta. Com nos botim opção sem limitação. Data plans com valor heavy. Data bom caba, mas tá do nada. Digital data pra não acabar. Data bom caba, aqui bota ranha. Minha valor pra você. Data bom caba, data pra não acabar. Digital você acaba. Digital, digital. Com data pra não acabar. Ei! Põe um piscão. Uma cansa cabo. Aí sim, homem. Me vai no mão. I want to be. 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 Ponche Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leáñez y Compañía Anónima. E repina me dele que não? Tá para lá me corda coisa importante. Pero o problema tá com a homem tá corda que coisa importante. Promecos com opa que era dia assim, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade. Opa saco Vandis tem um Energy Card, antocuta mais ventajoso para o usuário. Com o card, você controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Sim, tá importante. Lagami vai pagar para opa. Ah, um momento. Tarará! Opa que cita, Negdo. Opa talagami conta inteira história acaba com... Miu, opa sempre cá na sam com bandis. Pero opa me esteja da cor pen code assim. Ah, pen code, sim. Pen code. Además, está más cerca de vos. Roncorso, na Vandis, sempre bota más. Hasi turismo de Bomés país, cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y así turismo de mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado.
Continuando com a última parte de nosso programa, a ver com o tema de quanto tanto gente de luz está cá na ronda. Pensando que está sintonizando nos de lá, habemos invitado en especial al señor Encho Enrique, señora Cintia Martina, señor Ivo Positivo, manera que te gusta para nos llamarle, y señora Melinda Smith. De ese segmento pasamos a una pregunta a el caballero en el televidente, que el hombre mestre así, ahora mira cómo está comenzar así a luz. O sea, Kiko é por começar na verdade de EGN em diante, pero não contestame. Quando é duro na cacheta, você vai se botar, mira meu programa sempre, tá bom, mas você sabe que lá tem um tá acompanhando a mamãe, tá? Sim. Denzeie que me tinha televidente. Tá, mi ponche Caribe. A mí con mi ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero sí bailo pegada con mi ponche Caribe. Dile a esa compañía anónima, el ponche ancho que está ponche tour ponche Caribe. Es un que está domina Caribe completo. Desde 2024 no sabemos si no está pasa, va a entrar para arriba tú, sobre aquí, porque pensa. Seguro, mas eu vou ter lo, porque me quando faz den cá, me mesmo né. Ajá, então vou dar ali todo rancho. Ai, me dá só porque eu vou me poner riba bolo, riba tucho, me poner riba ainda, não. Cíntia, Me tá casar com ele. Você casar com minha ponche? Então, não tem a luz, vai Não? E tampouco tem a luz, mas esse saco te somitim. Esta. É somita bebê. É somita tuma. Essa. Essa. Ponche Caribe, completo. Completo, botando. Me conheceu um ene gostime. Verdade. Mira aqui, tem caminho vai de vacância, fogo com aqui. Comprei vai com ele. E também que eu tenho um baibo pincinha aqui. Para que tu? Não precisava alguém por boqueda. Verdade. Assim tanto não se me Ponche Caribe. Mucha. En Ponche Caribe. I love it. Ja, hou je ook van Ponche Caribe? Ja, I love it. Wat doe je met die Ponche Caribe? Lekker drinken. Lekker drinken, alleen maar? Lekker drinken. Geen stoute dingen doen met Ivo? Ja, met soms. Ivo, geen stoute dingen doen met Ja, Ivo? maar zo, dat kunnen we wel doen, Ivo, toch? Ben je in voor een spelletje? Nee. Nee? Ik hou van mijn vrouw heel veel. Ik ga al lang niet meer vreemd. Ik kom niet interfereren dan. Nee. En met Ancho dan, Ancho? Lang geleden. Ja, we gaan samen proosten drinken, ja. Ja, wij kunnen samen drinken. En Antje zei net, wat zei je net over je wil die ding? Ja, die ding. Die ding. Ik ken geen andere ding dan mijn ding. Televidente. El problema es que hay un tique más deep aquí no televidente. Anto, para mí censurar mi programa, la que me visa. Pues na tu producto na di Ponche Caribe, na tur supermarket, na di Corso Aruba Boneiro, y San Martin. Y manera nossa visa sempre hasta na merca gulana nos ponche ta domina mercado. Ponche Caribe dile a essa companhia anônima. O mais se pergunta, vamos nós brevemente agora aqui, na final nos dar um trago de ponche, pero brevemente arriba é contexto, o sea, ora bota mira, o ene está começando a fazer a luz, que como por baixo de brevemente. Bom, botou a boas pessoas de qual começa a ser. E como está sendo que está sendo. Deus que botar um ene com verdade, não está sendo nada. Então é começa a mirar espírito. Então botou começa a que é também isso com ele. Ou tem caso de Ivo. Bom, já me entrevistava com tem hora situação anda buta com tem hora botar passado, então tem que dar os gabo pecone. A caminho vai cambiar, como né? Que man mistério. Ou que se você tem uma relação que está bem bom, você anda sentindo você bom, você velho, mês você tinha luz. A mim também opia luz mesmo, que me ia luz te vai. Mira, porque caminho assim ainda não. Então, mas bem realizar. Sim, mas bem dar mire meio nang de zikte de luz, para me quitar hopi fede. Sim, agora que mantém a luz, mas. Me devisa com não. Devisa com não. Pero está menos. Está menos. Sí, está hopi menos. Agora, lo que está casado com o homem e a luz, Cíntia? Não, talvez seja isso. Dezelfde vraag voor jou. Zou jij met een jaloerse man willen trouwen? No. Dezelfde vraag. Nee, never. A mim seguro não. Vooral ding é situação como está ding, nesse sentido de que, lá não sincero, lá não está sincero que o treino conhece Cíntia. Que me fanático não, me gente não que tá querer de mim, que tá follow me.
Pode ver essa share dele comigo? Seguro, Okay. seguro. Dus, mi no tem homem jaloers de mi vida ora, mi tem gente que por compreender status de Cynthia. Sim. Ja, pas no eta bira ora enfermiço para mim. E não vira duche gevoel, então que me paz mental, mas ali conhece-me, quem me tá treinando conhece-me, me tá louco com me falando de conan, nada louco comigo. Sim, me duche. Claro, a gente tá gosta bom, claro. Mas como né? Bom, mas vou para rosto com me por Brasil. Como é que o Brasil botando assim não? Mas compreender e na metade, com me no que? É com me no que? Eu vou ter ainda me abraçar. E sim, me tá quer casar com me Deus. Eu não tô passando. Me tá quer casar com me Deus, porque me Deus se tá respeitar-me, e tá proteger-me, todo dia me tá comer, e tá quer para mim, e não dá o Ik zei tegen Melinda net. Cynthia heeft ook een speelgoedkast thuis. Laat die vrouw met rust. Ja, help haar, Melinda, help haar. Verdedig haar. Waarvoor moeten wij een speeltje Het is zo, hebben? kijk. Nee. Cynthia heeft een drukke leven. Cynthia is... Toevallig ben ik collega van haar. Ja, maar luister, wij hoeven niet te jagen. Jullie mannen moeten jagen. Je hele leven lang jagen jullie. Wij hoeven niet te jagen. No. We hebben het niet nodig. No. Vrouwen zijn hetzelfde als mannen. Nee. Mannen die jagen zijn mannen die onzeker zijn. Ik hoef alleen maar te kijken en ik weet genoeg wat ik aan jou heb. Well. Ja, toch? Het is net als vrouwen. De maneira que... Tinha luz enfermiço também. Passou, mas tinha luz da lagaça com ele. E a morte e tal. Pero demais. Pero é por mim, dor de... Bom, papi um tiki caba, não? É também dor de envidia também, tá? Sim. Pero ele mulher tinha coiope deep, fuerte. Sim, deep. Pero ele mulher tem roupa instinto também. Passou ele mulher, não? Também traz o seu instinto. Botar rei de 5 mulheres para que reme que mulher tá filha dentro de 5 nem 4 me dá style. Como tá mira que tá. Sim, também tem. Então, como que é para me querer ser a luz? Também tem. Você tem consequências, Então, maneira por que bem, você faz, sabe, tem que bopar, você tá lindo. Também não bom passar junto, que me dá coisa que acercabo, sabe, sendo tem que bopar ser Beyoncé, caminho que fake tem sendo para Beyoncé. Por bem. Mas você não pergunta na Melinda. A Melinda, wat zijn de consequenties? Ik denk de consequenties is dat je relatie compleet verneukt. Echt letterlijk en figuurlijk verneukt. Ja. Want het is niet gezond, het is geen gezonde... Kijk, een beetje gezonde jaloezie is oké. Maar ik heb ooit mensen gezien, die zijn tot het zieke jaloers. Constant volgen, overal in die telefoon kijken, weet ik, hey, disaster you. Dat is niet nodig. Als je niet die onzekerheid hebt, dan is het niet nodig. Ja. Dus je maakt die hele ding pad. Dus het is bijvliet dan. Sim, bijvliet. Bij la miso. La visita que da miso, mi no por. En elkaar zijn telefoon gaan Pero botar rainha com dor de quando avisa, botar ainda bom dor de jaloezie, se outro ainda sentir ele menos. Ainda bom, Lupe. Ainda bom. Talvez você me dê bicho, não, vá. Nós como gente, trovo ora vai ser da estúdio coisa bom. Nós não mestre tá jaloezie riba nenhum gente. Nós não sobe no mundo, vá. Tá nós sabendo que, hey, onde você tá? Um voo com ele amo, não? E tem aqui 4 horas mais rápido, bisa bom amo, saca Ivo maqueda. Mas ele mulher e aqui 4 horas que bisa me saca Lupe que me querer. Bom, mano. Nossa, lá cai assim, não é, Joe? E na balança do ferno. Sim. A minha bisa, uau. Fora, minha nasce me sou, mas viva me sou, não está compartilhada cada que me sabe que coisa bom, que coisa mal. Você, em botar antes para ando mal para mim. Não estou pondo regra, não estou pondo que depois do sol, vou chegar cá depois do sol. Nenhum de dois. Nenhum de dois. Ok. Que meni, a mim vou chegar cá 4 horas, então a vou chegar Jesus não sou já camarada, que meni, e não botinho, vou que para regra, mas não me tem intercâmbio de palavras com outro, sim. Sim, viste que punto tronco son nante bisa a que dá-me tique tempo, a bisa me liga. Por exemplo, botar reta me relaciona com, não sabe nem de relação ok? Com ele homem tá se turcos, para ele mulher, todo ele mulher tá assim, não sabe? Ele homem tá se turcos para ele não tem motivo para botar a luz assim. Não receita sublime cover também. Coisa, se o senhor é também da deck, é o que está sendo falta, é fona,
É que dá assim a luz, o homem é pobre não está sendo nada. É para vice-versa também. Sim. Ei, tem que ir a Lucy. Suei para baixo. Sente a Lucy, bota sentir. E hom bota sentir, ora tem algo no outro club, e muito sentir, ora tem algo no outro club. A homem está assim, uma pergunta aí, Sim, tá bom para dona escena na de bringamento, dor e a luz, se riba caia na nível de pareja? Como? Se tá bom para dona escena na de bringamento, riba caia na nível de pareja, homem, muito brinca com outro riba caia, botar coisa bom? Não digo, vergonha. Passou, e que bota para brinca, den caia o que, bate outro, lenga outro. Turene mira. Amanhã nós queremos bom mundo, cara. Você na casa, cuchi, a noite, man. Tuxi, sorry, man. Pero papa, dá-me dinheiro. Não sabia bom. Até nós dois manhã manter, tá cana, mas nada passageiro, turene lá. Tá pensando netjes, hè? Dat is twee personen met elkaar vechten en op straat, hè? Tá pensando, não me se mete Dat moet je al sowieso niet doen. Nee. Não mete, passou de suor na mira ponta, wat ik de Maar maneira. soms doe je dingen zonder na te denken. En achteraf heb je spijt van en dan is het te laat. Ja, dat klopt. Pero tá mete stanco tá cana ochi visi mantene, que bota querer da macha feliz tanta. Orega castanha sundra. Sla, passou. Ela comida Ivo, ela kiko comida dan gaat net ideeën, comida na casa, nada brinca. Dus wat kun je zeggen nou op het eind van het hele gesprek die we hebben gehad vanavond over jaloezie? Ja, ik ben blij dat ik het niet heb. Ik heb het nooit gehad, ik zal het nooit krijgen. Kijk, je hebt jaloezie overal, in relaties, in families. Mensen die jaloers zijn op de buurman, want die hebben een mooiere auto. Het is iets weet ik veel. menselijk, hè? Het is iets menselijks, maar het is geen mooie menselijk ding. Nee. Absoluut niet. Nee. En je wordt er niet beter van. Jaloezie brengt alleen maar ellende met zich mee. Ja, klopt. Silvia, nosso tempo acaba. Tipo, A mim quer gewoon dar nos visa den parte de pareja mas tem comunicação, se botin seguro de momento, você kiko botin na higiene tina abo, to ja, nego mai ella Lucy isso importante, não tá condutivo nada dushi. Então se a mim tem algo com abo no tem trapa por chegar na geno. Sintin ku assim a luz, riba Cintia pecoi. Tinha ku a mim importa não tem nada, lo que tá material, pero tinha te envidiar. Pe talento que sente tem que opinar ngane tem. Pe duas espírito que não me chega, me dá trazer ambiente. Ainda envidia você de coi você. Sim. Certo. Então não me se dá assim. Abo Encho. Bom, já. Muito bem, isso nós me viva tranquilo com o outro. Nós mesmo tem Deus tem meu coração. Claro. Bom, tem o ar que já lo sei, cada quem quase malo tá para na mesmo bom. Eu não sei bom tá para nesse bom. Eu vou ser malo que essa tá, vai ser mal tá bom mês, pode ser malo. Bom, né? Ora, nos vai delante do trono de Deus. E tá bom, não põe em direção, Dat is wat Cynthia net zei. Hè? Als je een talent hebt, waar dan ook. Op je werk, op school, waar dan ook. Als je een talent hebt, gebruik het goed. Je hoeft niet jaloers te zijn op anderen zijn talenten. Je merkt ook heel vaak dat mensen bepaalde jaloezie naar mij hebben, omdat ik ben een open en een vrij mens. En ik zeg wat ik denk. Er wordt me niet altijd in dank afgenomen. Dus ja, ik ben wie ik ben, klaar. En niemand weet niet eens hoeveel jij lijdt. Nee. Maar ze zegt altijd, ik weet niet of dit de laatste keer zal zijn dat ik op Curaçao zal zijn. Ja, sorry. Nee, je bent altijd welkom, Melinda. Dat weet ik, maar ik kan dadelijk door mijn ziekte gewoon niet meer. Nee, maar er is een man daarboven. Ja, dat weet ik. God is groot. Begin je geloof groot te maken. Ja, absoluut. Groter dan de heelal. Ja, maar Doetje, ik kan niet onder stoelen en banken steken. Ik heb mijn moeder aan die ziekte afgegeven, dus ik weet waar die weg naartoe gaat. Ik heb mijn moeder aan kanker weggegeven. Ja, maar dat is... En ik heb mijn vader verloren, 2 broers. Klopt. Ik ben de enige broer over tussen 3 zussen. En ik geloof iedere dag dat het met mij goed zal gaan. Ik ook, ik geloof ook zeker. En ik ben nog Tot steeds wanneer stil hij strong. daarboven beslist om jou. Absoluut, daar ben ik ook van overtuigd. Maar kijk, kanker, daar is nog een bepaalde ding tegen te doen. Die ziekte die ik heb, daar is helemaal niks tegen te doen. Ja. En mijn moeder zei altijd... Dat zeggen mensen tegen jou. Maar mijn moeder zei altijd... Meisje, laat me niet stikken. Ik zei, mama, ik laat jou niet stikken.
Nu begrijp ik pas wat ze echt bedoelden. Want als ik het af en toe benauwd krijg, ook als ik hier loop, dan wil ik door de stad lopen en dan lukt het me niet. En dat is niet fijn. Dat is niet fijn, ja. Sí, é malo. Então, pensei mesmo que era invitar para vir conosco, mira como bonita a gente está. Sim. E para uma cocina tanto energia, pero que tem assim tanto Goed. dolor, Jawel, sofrimento tuurlijk. que sobra, Ik geef niet op. lo que Never. tem dokter na eigenlijk quando bisa, na nota do nem nenhuma esperança, pero mi saco tem Deus arriba que lo ajuda. Claro. E da Melinda, passou Melinda, tu bonita Claro. mãe para fora e para Kosi, dentro. en tot inang niet Je bent een mooie vrouw van binnen en van buiten. Pero Assim, di ja? sempre, pero ina bonita di padepa foto inang hina da invidia di kung. Sí, Maraná sa consumida tan ancho, é o único que está subindo. Você diz- Pero lamentablemente nosso tempo acabava. Je hoort net een douche bonite. Eten bij promendo wordt op onder meester die kom. Sí. Weet je, ik weet dat jullie daar niet over willen praten, maar ik heb 1 zoon. Hij is alles voor mij, hij is mijn jongen. Ik weet, als ik ga, dat die jongen niet in staat is om een begrafenis in elkaar te zetten. Dus ik heb het zelf al gedaan. Ik ben iemand die... ik ben een flamboyant type. Ik ben met toeters en bellen hier en ik wil met toeters en bellen weg. Dus ik heb die Surinaamse dansers heb ik geregeld, dat ze met die kist gaan dansen, met die brassband. En met mijn carnavalsvrienden zo, breng mij naar die oven. En geen koffie met cake, nee, een lekkere borrel erop en klaar. Je had ook Karo mensen kunnen regelen. Wat had ik kunnen regelen? Karo mensen, Wat is dat? Funtje-eters. Je Funtje-eters? zei net, je hebt Surinaamse mensen geregeld. Ja, omdat ik Wij dat zijn zie. Karo, Funtje-eters en Oké. wij. Maar kunnen jullie ook dansen dan met die Maria, heb je kerst? begrafenis? Zeker Aan weten. elkaar gezegd? Ja. Maar het gaat Toch. niet gebeuren. Nee, nog lang niet. Ik ben nog niet klaar. Niet klaar. Maar ik weet Maar je met mijn bent zoon- voorbereid. Ja, Dat ik ben is voorbereid. goed. Ja. Ja, pero el plan de gente Ja. está, tem hora está cosa e plan de Dios está está, outra, Oh, ¿ok? seguro, seguro. Entonces, ya, lamentablemente el televidente no se gana final de un programa así interesante, de manera como esta mira que a pesar que tiene su huega nanta o aru papia de con su cosa, pero el tema de ella luz es un cosa serio. Pasó ta hopi de consecuencia não que bem depois de o guardo implantar de um gente dentro do sentido mas nossa parte de família, de trabalho, de igreja, dentro coisa a nível de pareja, de muita não, ou seja, é coisa de um coisa sério que nós temos que atender com ele, ok? Então, a assim sempre no ancho Nyuende nota mais com menino, nota menos com nyuende, não? Então, me di pa kiko di muri pa nyuende com no que muri pa mi. Então, ora comigo botin é filosofia de vida, então nyuende possível dolo mais, não? Pastor, wat, nos turta ainda. Já, nós temos Você lamentablemente é bom para. material, não se mais ainda como. Exatamente. Pois mas dank Ancho, Cynthia, Ivo, Melinda, hartelijk bedankt, oké? God zegen je, oké? Dank je. Dushi, Anto, un dank también a todos los anunciantes en televidente. O programa tras programa te ayudamos a pasar para adelante en nuestro maravilloso equipo técnico, pero por al nabo televidente con vía más a permitirnos dentro de calor de hogar o de buen establecimiento comercial. Mas dank para su feliz noche, Dios bendicionado. Y recibiendo un sunche de sabor corazaleño, bonaerense, rubiano, venezolano, holandés. ¡Mua! Te después. Leáñez y Compañía Anónima a presentar De Frente con Lupe.